Mihang'o ya kuheanwo gwa certificate ici gugutanyitwo gutafanio Kaunti-ini 11 muthenya wa umuthi. Hamwe na kaunti iria ciuma cihe ahotani certificate cia umuthi ni hamwe na Nairobi kuria cikaheanwo muthi wa keri kiumia turorete, Kiambu kuria gukaheanwo muthi wa kiumia, Embu, Nyeri, Meru, Laikipia, Turkana, Nakuru, Narok, Uasin Gishu na Baringo. Kaunti-ini ya Naikuru ahotani ni maheirwo certificate ciao thengia ya ite igiri cia ubunge kiria kia Gilgil ni undu wa cira uria urathie na mbere gatagati ka Martha Wangari na Nderitu Mathenge na Kiamolo kuria gutuikire certificate ni kwandikitwo uru. Makiaria thutha wa kuoya certificate ciao uria urarwira giturwo kia gavana wa Naikuru na tigiti wa Jubilee Lee Kinyanjui na uria urarwira tigiti wa gicigo kia ubunge kia Naivasha na tigiti ucio Jane Kihara ni moririe aikaria Naikuru maige thayo na makeyumeria kwa uingi guikiria kura mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ithurano-ini kinene kia mweri wa kanana. Chama itaendelea na kushinda mpaka uchaguzi wa rais. Kitu imebaki sasa ni kwenda mashinani kutafutia Uhuru kura na Mheshimiwa Ruto mpaka NASA wasikie Nakuru, wasikie joto ya Nakuru. Kuringana na mwandiki mukaru wa Jubilee Rafael Tuju, gucererwo kwa kuheanwo gwa certificate icio kuraumanite na bata wa gucihura ndurumeni wega gutigirira citire na wathio nomwe. Mihang'o ya kuheana certificate ici ni tanyitwo guthie na mbere muthenya wa ruciu na hamwe na kaunti iria cierigereirwo kuruta certificate ciao kuri ahotani ni hamwe na Murang'a, Kirinyaga, Nyandarua, Kajiado, Tharaka Nithi, Nandi, Bomet, Marakwet, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Lamu na Siaya. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.